Lah, kalau duit kau nak disayang oleh Allah Ta'ala, nak cinta Allah Ta'ala ke awak, pindah awak kan dinyonyo di dunia ke edo. Minta awak ke inyo bulio copek insya-Allah. Kau ada masalah di sodion jalan kolu Bapa cao ustaz, manusia kini sebuik mencari perhatian manusia, padahal nan kan wacai perhatian Allah Ta'ala sewana duit ke bapa dan ibu. Biarlah manusia ndak nyeleo ke awak, tapi lai sayang Allah ke awak. Itu tu kan wacai duit ke. Tapi wang kini tabaliok. Manusia nan perlu diinyo. Nyeleo wang tu ke dayan, nyeleo sebulan tu ke dayan, sonang ati ajak tu ke dayan. Tapi kesan Allah Ta'ala jojok ke inyo kesan bapa dan ibu. Pilih dia mak, uang sayang ke awak atau Allah? Mula Allah Ta'ala sayang ke awak le. Ndak ada arti sayang manusia ke dah. Apa guna uang sayang ke awak? Apa guna uang elok ke awak? Sementara Allah benci ke awak bapa dan ibu. Tapi kalaulah kasih dan sayang Allah dapat, biar benci wang dunia sodo, pokok dan sayang ke awak Allah Subhanahu wa taala indahkan cercendai duit awak di dunia sodo. Beda mak cercendanya cocondo, tu cercenda tu. Tak gaul lah mak siko kesan tu. Gaul lah ketek. Tu buka YouTube seden kan dia tu. Buka ceramah Ustaz Bom-Bom. Banyak cercenda dalam tu. Lah, cocondo bahasa awak. Kalau bahasa Indonesia nan lain ya ternyanyo. Ternyanyo tu nak bayo nang beda mak. Ternyanyo hidup di dunia ko. Inilah bapa cak ustaz. Banyak kan ustaz sampai ndak. Duanya ba, abinan dua kawa selesai acara gale. Nama banyak no wirid le. Wirid kini buitnya banyak mutawang Dua balik. Tapi buit kedua-dua tu amat lembo kawannya. Maka jalalah mu bana ule. Tia. Lu kalau ndak mu kawa kau bisa mula lomon ngamu tambah lo dua kau le. Alhamdulillah lah ndak sio wirid malam kau dah. Ndak mu kawa ro balik lah mak jam wiridnya le. Lah bapa cak le nak sayang Allah Taala ke awak. Satu, ikhtartu amrallah ala amri ghairillah. Kalau urusan Allah Ta'ala pak jandi pelombet-lomben lai sayang Tuhan ke awak hidup di dunia pak. Janda lula awak le maupun manusia, urusan manusia ketimbang urusan Allah. Jangan takut lawa ke manusia pada Allah Ta'ala di dunia ke le. Perlu le dakwah undangan uang pada undangan Allah Ta'ala le. Tutur dia nak sayang Allah Ta'ala ke awak dah. Dia apa? Undangan manusia bakal jauh capek. Undangan uang baisi tawi. Tiba undangan Allah melatui corong mit dia awak abang. Cina nak tahu je orang siko. Habis nak tahu dia. Cina nak tahu je. Cina nak tontu je. Tanggung lah nya ciknya pak pi angit je. Jangan nan dua go oleh angit lah baru nan cik ke gala. Apa guna ambil masjid sekadang kau kalau ndak kalian kamai? Alio masjid kau tepi jalan tan kalau ndak nak misi. Baku bang dosa wang si koswa kalau ndak kalian isi masjid ke. Indak kalian pe masjid wang abang. Sesodo sekampung ke bakonjo du setan ke Rasulullah. Masjid lancak ke tu ndak nak pai le. Orang kini melulung ambil masjid, awak cik misi je le. Banyak masjid orang kini ndak lolong, enggak ada pak tiong tawi je. Cerocok isi ni masjid orang ke lu ndak pek tiong le. Awak cik pai je le Bim salah bim sudah masjid ancak ke kali.
Banyak piti wang siko kosan. Tak mungkin disuruh lawang kuat kau main kau sembahyang nak. Ngani dia? Tak mungkin orang batalion nak kau main sembahyang nak. Sama sajiknya je tak pai dah kan dia. Itu mau kasih ambo perbandingan tu pak. Indak dia mau merendahkan orang Citen tu dah tu dah. Artinya ndak kan wong kampung lain lo mesti masjid awak ke dah. Kau dek wirid ke nyo. Maka Ustaz bom datang solat kau mai. Kedai ku ada maghrib mengaji. Kia nak beda mak. Ku ada tim maghrib mengaji go dalam go. Dai ku go. Dek ada acara ke nyo. Kalau ndak ada acara kau ndak mungkin nak kau mai solat ke dah. Tu siapa tu mesti masjid kau Ustaz? Wang siko. Jadi lepe masjid longang. Jadi lepe masjid kau sunyi. Makanya kalau kencini kau jawai duit tawi babuni undangan Allah Ta'ala di masjid. Hayya 'alas salah. Tu Cina tak tahu jawab. Jangan mimpi lo kan sayang Allah Ta'ala kau awak lepak. Ndak akan sayang kau awak percayalah. Pontiong dah awak dunia le perbandingan tu. Cuba telefon babuni ye. Melompek-lompek awak mongkek kadang. Bobo telefon nu ka WC ke le copek mongkek. Lope duduk di acu di WC. Apa cerita ni nyo? Bobo ke WC. Kan dia bopon le. Contoh tu wak misi undangan manusia. Panggilan manusia copek wak jawe. Panggilan uang copek wak tuti. Tiba panggilan Allah, Cina ndak tahu jawab. Padahal undangan yang paling mulia di dunia go undangan Allah Ta'ala tu tiapa. Tak tahu undangan yang lebih mulia daripada undangan Allah Ta'ala. Jadi celo undangan lain le. Maka ubah persepsi selama kojo. Mana apa kojo? Sabun kedayan. Mana nak ada masjid kini? Kadayek ancak masjid Dayak daripada masjid Sikol le. Iya ndak? Iya pak iya. Ancak masjid Tran pada Sikol le. Titan ancak masjid Tran Titan pada Sikol le. Ka kantor mana nan ndak ada musalla kini sabuik lah kira. SD mana nan jauh dari masjid sabuik lah. Pasau mana nan ndak ada masjid nan manggale di pasau. Tu apa dia nak kalian pedulin panggilan Allah? Apa dia nak awak pedulin seruan azan? Makanya nak sayang Allah Ta'ala ke awak, copek tuti panggilan Allah Ta'ala tu. Le sayang ke awak, patulah ke Allah Ta'ala duit kau bapak dan ibu. Jangan ngarengkang je duit di dunia kau lah. Nakkan selamat awak di dunia kau dah. Apa nak kena dikerengkang di dunia kau? Tupai. Oh beda mak tupainya. Apa? Oh beda mak tupai dia. Melompek ke je? Tupai nan pandai melompek. Berdopuk je ke bawah gai. Tu tondo duit kau diatur Allah Ta'ala pak. Nak bisa punya awak duit kau dah. Sepandai-pandai Valentino Rossi terbayak je di labur. Dia pandai bahonda le jatuh je tu ha. Tupai dia pandai melompek. Kalau tengok lompek tupai tu tak akan jatuh tu dah. Kosan jatuh je tondo diatur duit godek yang maha pak. Aku jangan mengerengkang jawab le. Buat lah pun yang disuruh Allah Ta'ala tu. Jangan malih-malih je ke masjid ke le. Le selamat duit di dunia go. Bunyi azan di masjid. Apanya Rasulullah? Idza nudiya lis-salah. Kalau kumandang azan dah berbunyi. Kalau dah mimbau orang untuk salat. Di kampung kau apa yang terjadi? Masya Allah. Kalau lah berbunyi seruan azan, ada bara syaitan. Kosan setan yang ada di kampung kau, yang ada di dusun kau, lahu duratun hatta la yasma'a al-azan. Sehingga setan tu lai sampai tak cicu kontu idek lai. Ndak mendongong azan kali idek lai lepak. Di mana ndak ada azan, situ tu setan bonti lai. Tak cicu kontu di jalan dek lai, cuba bayangkan. Tu Nabi kanjeng Nabi nyebut tu ndak ada endo dah tu. Ndak pernah nambah tu cuma itu tu. Cuma itu ang azan kau nak beda mak malu setan kau jo. Tu tu le jen berbantah juga di kampung kau le.
Cuman azan lah berbunyi awak lah nak pergi ke masjid lah. Maka perlu tukang azan go bapak dan ibu nan ancak-ancak suara, dianjurkan nan panjang suara, suaranya luar biasa. Kok dapat tukang azan, imam, khatib digaji le makmur masjid go. Deh, orang yang paling disiplin tukang azan dia tu mak. Ulun masuk ke tu lah tiba ke saji. Ada orang sehebat tukang azan. Dulunya pun imam datang lah. Maka kampar go lah layaknya untuk menggaji tukang azan cuba no. Dia lah dapat dewan wak sikon tu dan jinggung ngetik kan. Rolu piti APBD kampar go dibai tukang obang no. Ni kalau ndak ada tukang obang ndak bisi masjid go no. Di kampung dulu tukang abang kan abe dah mak babolin kin sawung kan masuk puasa. Bobai dulu bawe. Tukang abang kini melompong je nak bobai je je dah. Kiki wang kini. Nak pandai ke agama ko dah. Awak dulu untuk agama ko peragi ti awak dah be dah mak imam bolin kin sawung. Tukang abang siap masjid, qati tu tidak subur nak kau pandai wak untuk agama. Tu tidak lebih buat duyan dulu pak. Ini nak anak bawa buat duyan dulu. Iya dong. Iya. Dan cabut lindak le bongin ah. Iya tu cerita dan dulu. Ha. Iya. Apa saudara maknanya? Sah dia cerita awak kau masuk ke nya. Ha, ke masjid. Mana ndak ada anak kau ciok le ke masjid. Bolaki ke masjid. Jambe ye yo no kojo di dunia ko. Mati waktu pagi apa tidur kan di bawah balik. Jambe ye yo no kojo pak. Haji kan tolong wak ada bini suak mati. Mati dak mencipiti tok bini tu anak. Bungkang suak pagi cina ndak tahu ye kat awak. Mati lang sawang cunyinya itu nyi kawan. Nyembe ya ba. Naule tiba saji tu saji, tiba kojo ko. Jo, tiba lo, tiba makan. Cuni itulah buat duit tu masuk surga tu. Nak perlu duit payah-payah dah pak. Tiba ke kedai, tiba wirid. Tiba kadai, tiba kapasau, tiba go kasaji. Buat je lah jenis tu. Kau ndak ada tiba kasaji, pergi juga ke kedai. Tiba lolok, pergi juga ke kedai. Tiba kadai, pergi juga ke kedai. Tahu kiamat tu dunia boleh. Amak jenis tu je. Mengangur depan TV tahu. Mabuk dia molo bungo. Sumayang wak tu ko brosion nyopot do tawi le. Orang lah nak sumayang le, siram jo bungo tali do tawi le. Ambe dah mak bungo talinya. Jual lah copek. Orang tu le laku ko. Tak laku sok le tengok lah, tak laku dah. Abuk dekat bungo. Sayang dekat bungo baru ke laki ke le. Oh nak memandin bunga mandin tahu tak amat siko ko dok kompung dia yentan tu siko dia nak supaya apa tu kan setidak sama lah ya kan dia tiap tersinggung bang ya mak ke dan dino tu dulu alhamdulillah lah mu nak bosuh je mau ngile lah lah pak kau saji lah kau. Ada cole wong pergi masjid pak. Amo pak ya. Amo mak membuat cerita korenya. Ada kisah. Di mana ustaz jangan buat lele malu Di suatu kampung kok bapa cawang pergi masjid. Bulan puasa ke mak. Kosan anak-anak muda di bulan di masjid ku suka bergora-gora. Bergolui-golui orang tu tadarus. Sampai kelenco tandu tu jadi nampak lolok ke tu permainan awak dulu bulan puasa tu pak diubahlah jam dek papaji dulu
Di Mojun jam masaji tu Nyolun ada jam digital ko kale. Kalau jam digital ko ndak isa ko koran ko kan itu. Di Mojun jam apa jam di Indiong sajam Mojun biasa sono jam 11 malam bau tapi lah jam 2 boleh buat singket cito apa nan biasa pe masaji obang manengok jam dinding lah jam 5 andi gasa ada apa dua obang nyai sebono jam hampir bau pak ai jam hampir bau tu apa menengok lah jam 5 iman alo pe dapat dua obang Allahu Akbar Allahu Akbar takojui tagompo ang sa kampung kalipa uang sogo mansuk makan sahur bau mengapi apa keganyan nyo indah nengok ay jam hompe topik lope obang padahal kalau dikaji tak salah tu pak dek tak sampai kaji tu ke masjid tu bau dah. Kalau dikaji nanobang 2 kali tu subuh tu tio. Kalau dongau dia apa su jam ampe abang jan koton salah. Memang ada dalilnya subuh tu 2 kali abang azan. Tapi dek kaji kau ndak pernah sampai kokiat, tu kojui malah sekampung tu. Adonan suasa nang tergantung. Jangan suak berpiwu lah lekan dia tio. Oh bang acuru datuk rumah saji langsung dituwi doang ke masaji mak tuak tengoklah dulu jam berapa datuk abang tengoklah dulu pak uang tak kajui sodo orang senang makan bau apa dia abang-abang je tak nampak ti jam tengoklah dia kalian tia lah jam 5 lagi tu malah lobby ladi kau dia ndek je paji kau tuak tu tio jam tangan awak tengok jam ompe ai bau nyo datuk tu tio obang je ke kio datuk nyo datuk lo nang kono kota pak padahal kalau ndak dinyo ndak bunyi saji lu kan dia tio tapi datuk tadi pandai bercakap mak aku tu nang perlu dibuat wah apa nyo datuk tu kalian sini tu kalian kedayan obang dan di luar kota datang kalian ke masjid nyo obang dan topik waktu nak kalian pay ke masjid ke adanya langsung tengah ngoso do pak topik waktu nak kalian pay ke adanya kosan kalau nak mesi masjid ko sonangnya buat obang sok sesekali di luar kota kau nak pay wang kami so biasa zuhur kini jam 12.30 jam 11.30 obang sesekali so iya kau ndak penuh masjid ko sok jalan tapi sudah tu lai lah copek janji kau jole nyola jole kan mengotai awak ji kau main dunia Cina tu cube dunia lah buatlah sesekali so iya kau nak dituwi adonan membola mangsuk kau main tu membawa apa nomor alu bagai jangan sampai terjadi tu di tempat awak bapak dan ibu kalau lah nunggu di luar kau tu bangsuk bokodo nak ke masjid Allahu Akbar lah jauh bo nawati awak dari kebenaran bapak dan ibu kau masjid lah capek apa je nang kalian ragun kau masjid kalian kok nyampang tiba musibah godang kini di dusun sialang ya dusun sialang nama kok tiba langin tornado kini pak di sopu umawang sodo insyaallah masjid kau diselamat Allah Taala pak buktinya lah nampak di Aceh tsunami tinggi masjid Allah Taala tsunami di Banten tinggi masjid Allah Taala tsunami di Palu tinggi masjid Allah Taala di Banten musalla tinggi apa kalau sempat musibah tuan yakinlah nan pe ka masjid ko pasti selamat Allah Taala apa buktinya lah ditengok Allah Taala di dunia ko maka kalau nak selamat di duit jan panyogan pe masjid ai biji to itu co nak sayang Allah Taala kawak mencandulah ke masjid ko cuna apa mencandu misok Luqman cuna tubik ke masjid ke mencandu oh beda Pak Luqmannya Rencana awak nan di Batam tendu sampai kau main Luqman no mau beda mak tu amat nak kena beda mak Luqman tu dah beda maknya apa kau adonan cia adonan putih tu mak nampak dah mak tapi tu je pak dia kadang lah boleh ada Luqman ni
Itu je. Nak bewak dulu kan dia tiap. Jan-jan ngok di sok kopi dia seketik lah nampak jadi apa duang tawak di Mekah kan sudah tu. Cuma apa ndak bisa bonti mokok. Contoh tu lo buat ke masjid ke sadian. Ndak payah tu dapat dia ndak omu je apa membuat dunia. Contoh apa mencandu ke kodai. Contoh tu lo buat mencandu ke masjid ke. Siko ndak utang tobik pahala. Kalau di kodai utang dan tobik apa nak tobik dia di kodai tu? Bantah tobik, utang tobik bon tobik segala macam. Buatlah macam ni tu mencandu ke masjid ke. Kalau ndak jual mu siko ke masjid dah. Itu tu. Alio masjid ke dan ke bawa ke tepi labu tanah. Bodoh-bodoh sok sesama sok. Lah bongi kat den kau kalau sini kau nah amak nan tanya apa ngapa kau no kau jangan bongi lele pak kok bongi no apa nan takui no dan sudah makan nan kau makan itu kalau sudah makan kan tak ada takui ke pak kecuali lu nan makan ni saudan sudah tu no jangan bongi lele dek sayang ambo pak kalau ndak sayang ndak kan cini kau punya buik ke cina awak ke anak je wak locaknya tondo sayang wak kinyo tu. Kalau ndak sayang tu buatlah penyuang. Itu tu ndak sayang tu dah pak. Tapi Ustaz Bombom sampai kau membana dan ke apa? Membana seboleh kepala. 10 sejai seboleh masuk kepala. Jan malih juga masjid goleh. Ndakkan lama di dunia kau dah habis cerita. Kalau nak muda-muda jangan ngayal lele jangan dulu kalau mati pada kami le. Banyak tu nak muda-muda kini jiun. Jiun tu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi jiun tu dia. Mati. Banyak ni mati nak muda-muda kini. Melantak di labu giliong dek puso na beda mak. Ayuti kodok nak muda-muda meninggal. Lagu tu puso, lindas dek puso pawi itu kolui si pawi. Bagi pokan tu. Dan koton ko. Kini permintaan mati ko ndak nan tua-tua nan dicai dek Israel. Ndak nan sakit-sakit tu. Kalau nan sakit-sakit nan mati nak kan bisi masakit umum menginang tu dah. Nan sakit alun tentu mati le. Nan sehat alun tentu nak mati le. Nan tua alun tentu ndak mati. Nan muda alun tentu nak mati. Nan tua alun tentu mati le. Cuman nan tua tu lah positif dokek tu kan dia tu. Tu lah positif tu pak. Lah dokek tu. Ibarat pay berlayar ya lah buka tali kapal tu kan dia tu. Ndak lama OTW je tu lah tu. Cuman dah muda-muda. Jangan kalau menghayal lah dan alun soleh ustaz. Ndak pakai oso kodoh. Banyak orang yang sehat pagi. Gowesnya pagi mak kereta maraton. Kosan sudah zuhur, makan abang du kosan, makan cudu, bangkit ponyong, babuyo muncung, bau ambulan, tiba ambulan ke rumah. Padahal tadi pagi olahraganya gowes pak, tiba ambulan, wuh, tubuh ni gawat do nabi mak do. Bermasuk nak cuca kau ke dalam le. Yang tak bisa dia cudu duduk le, lah babuyo muncung. Salah makan tak apa ke ajuru, nak acu bismillah ke ada. Masuk ke dalam pakai tandu. Langsung bangkit ambulan. Tak sampai ke masakit no. Tiba di Tanjung Mutan. Mati dan Nyalah mati dan mati dan ni. Kosan menjalan batu menjalan Tanjung Mutan. Jom wacu dunia pak. Daya yuti kata nyumutan sejak masuk ambulan tu kosan malaikat maut tu lah dalam dia kosan. Apanya malaikat maut masuk lacu dan dalam lacu ni je. Tunggu dak kalian nak muda-muda. Dah malai je ke masjid kali. Nak di smackdown untuk malaikat maut. Lama kalau ada nak kacik rumah lah. Tapi kalau tak ada ke masjid lah. Dulu sejak dulu nak je tuan tu dak jalan ke masjid. Tak tuan tu dah awak dah kubah masjid lah berubah. Dia apa? Nya dulu mah buat tani laki, tani anak.
Mulai berlaki dua curu kau dapat zoki kau mengandung. Habis setahun 9 bulan 10 hari nak pakai masjid dah. Nyemuta ajak pagi sampai pagi su acik dah muta aje tahu. Muta kau jo. 9 bulan muta tu dah beda mak. Lahir pagi ke kan nyusu lah pagi kau le. Bapa lo mau nyusu 2 tahun. Bau nak pergi jangan kan nak pergi masjid, bau nak angkat takabiu. Wah. Alanda nak jo cuma ayang lah. Akhirlah tabedo lo solat. Bapa lo mau 2 tahun. Iya doh. Tahun cik lain ngandung lah dia ajak tu sudah tu. Iya tu pak cik ni tu dulu tu. Wang dulu tujuan nak dapat kan dia. Jangan gila dulu memang cik ni tu tu. Abi dapat zaki dia amak tu bertujuan. Kali 3 tahun sawang 21 tahun dak mak menompu masjid le. Jangan sumayang 5 waktu le. Solat sekali semusim. Solat ayo ndak wak soto ro. Nyo pagi ke kosan menangi jua. Anan kini lah godang kosan bro tu. Lah godang bro tu pak. Nak awak timang-timang dulu bro nombor tu. Kalau laki-laki bro, kalau padusi bre nombor tu. Lah kuliah, lah menikah. Akini lah lope sodo. Pailah ke masjid. Kosan kubah masjid lah batu kau kosan. Tak tentu dia amak ke. Kosan nak pepe 20 tahun kosan nak. Sana ambo setahun nak kau main tak kaji ambo batu kau. Ha, pai je lah. Jangan togang lu wang ke masjid lah. Kecuali ada kerja wajib rumah, jangan pai lah. Oi, jalan-jalan yang paling ancak ye ke masjid tu tio. Jangan mabuk je mak ke Padang ke Bukit tahu. Kau mabuk apa je jangan odon ke pasir tanah Islamic Center kau nak ke Aceh tanah Masjid Raya Baitur Rahman dua. Kau nak ke Mekah adu piti umrah. Alun le ustaz, aku kau nang pi pantun wang dulu. Alun dapat ke Mekah le ke Aceh le. Anak munsang. Anak nokam ampe-ampe. Apa nyinya ndak ada anak kau nang nang. Anak munsang melompet-lompet, anak noka melompet-lompet, anak munsang dalam pelubang. Kamu ka alun dapet, kamu masjid dan numpang. Ha, tu dia. Lupa mo cakap bak lupa ke sana. Ha, anak noka ompet-ompet, melompet-lompet, anak moncik dalam pilu. Ha, kamu ka alun dapet, kamu masjid dan lup. Ha, tu dia. Tu cerita dunia. Alun dapat malah kamu Mekah kamu masjid je lah dari. Lah dapat kamu Mekah semua tambahnya leo malah kamu masjid le. Ngata solo mak di Mekah du masjid tawi je wak. Ya? Suai lah segar kini do. Ha lah segar dia anak Mekah je kori ya. Ha, walio nomor 2 le Pak Abi du nomor 1 du lah biru. Kini tu serapak lah le. Nak pai nak ndak bonti. Nak dole. Nak apa je dan pokok dia bayu hutang dan imik-imik ke Pak Dewan. Kini pai ndak pai dan soaran kalau Taala. Lai dapat hidayah alhamdulillah. Kalau ndak pak pai biarlah. Nyo apa ndak pak kan mati dah jangan pai je le. Indak apa kan mati dah. Kan ni duit selama-lama apa di dunia ke. Biarlah. Nyo kami kan mati ke Pak mak ambo takut ambo meninggal masa ni ke. Kan mati wak ke. Ha. Lah nang kedua le sayang Allah Taala ke awak. Nan pertama penuhi undangan Allah. Jangan male-male, jangan dipelelamben. Undangan Allah ndak ada lawan di dunia kau dah. Nan kedua, apa nan membuat Allah Taala le sayang ke awak? Wahtamamtu bima takaffalallahu li. Apa nan dibayar Allah Taala hidup di dunia ko, apa nan ditakdirkan untuk awak bapak dan ibu, temo dengan hati lapang. Apa bahasa lain Ustaz Bom? Ijan mengolu-ngolu duit go. Mako uang nan mengolu-ngolu duit mak ye. Uang nan mengolu-ngolu duit ke ye. Jerjak tu Allah Taala kinyo na beda mak. Jojok mo ka cuy itu jojok tu. So jojok tu pak. Jerjak kalau bahasa kami sitan tu. Jerjak. Ah beda mak jojok ni kan? Ah bonci kalau bahasa awak tu. Ha.
apa nan dapat di dunia kau syukuri. Tu balik ke cerita mukadimah tadi, kok sakit nak awak mak ye, le jual duit lah alhamdulillah julah. Jangan ngolu-ngolu duit kau pak. Susah kini ustaz, susah kami tahu biarlah. Ni duit kau pasti berputar kau pak, roda kau berputar kau. Dan risau lah le. Dan risau le duit kau le. Berputar duit kau roda kau. Uang nan kayo dulu, indahkan kayo je tahu di dunia kau dah. Cubalah tengok. Susah awak kini. Alun tentukan susah awak suak le. Indahkan susah tahu juga di dunia kau dah bapak dan ibu. Tak mengalu-ngalu lah le. Indahkan payah dia Allah Ta'ala membuat awak kayo di dunia kau dah. Cuman dia apa dia indak jual kayo bau. Syukuri je lah. Kalau kan kayo. Banyak le sonang no kalau nak kayo kau nyonya Allah Ta'ala. Nak kayo wang bom. Nak kayo kalian nyonya. Jan-jan sok pagi subuh mandi wak ke kampau. Tok suami segodang kosuk di kampau ruah. Oh beda mak dah pak. Pokok kunyong titik habis cerita. Habis cerita pokok kunyong. Jangan coba nak keadaan mapung nak jualan tu dah lah. Pokok kunyong tu pak. Sonang no bu bayi duit nya nak beda mak kayo kali tu. Kayo kali tu pak. Jangan disambung je le pokok kayu sudah tu. Tak apa orang tak berubah kini ustaz. Ni roda kau berputar. Kebetulan roda awak roda geledor. Maka lah ambil katil pak. Ambil katil. Ni roda geledor. Itulah boh kan dia cio. Pasti berubah duit kau. Dan risau lah le. Syukuri je lah. Apa amak kau lo? Mak duit ndak wang kayu na lo. Mak duit kau dah. Indak pejabat na lo mak dah. Indak kau pemimpin kau wang kayu. Indak lo orang sakit dan sensau di dunia kau dah. Nak mendatangkan lo mak duit kau ndak piti dah bapak dan ibu. Ndak jabatan dah. Indak keluarga godang dah. Kalau dipilih-pilih oh ye, yang paling bogo di dunia kau apa kaya? Menonton awak yang paling bahagia di dunia. Sehat badan pak. Tu nak mendapat dunia dah esok pagi. Apa guna piti banyak kalau nak sehat? Sehat badan tu nikmat yang paling bogo setelah umur. Aku cuma ngulu-ngulu dia sehat di baik Allah Ta'ala syukuri je lah. Tak tentu duit ke dah. Banyak mengulu-ngulu bantuan tak kalu kan itu ya. Biarlah urus je lah tawi. Sampai bila? Sampai kalu. Tu tu nak aku kalu tu ustaz. Urus. Tak je kalu dah. Urus je lah. Sampai bila? Sampai kalu. Tak je kalu dah. Berarti mati waktu dulu. Nak ada rezeki dulu. Apa ngalu-ngalu? Kalu nak kalu bantuan lah mak. Apa guna kalu bantuan kau sudah tu melatui lo ban Honda sudah tu kan itu ya. Guna biarlah tak dapat bantuan tapi tak melatui ban Honda tu. Duit kau pandai-pandai lah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mengeluh-ngeluh je lah. Kau banyak nampak kau tampang-tampang mengeluh ya. Nampak mana nadir kau. Mak, sakit dan ustaz. Bubek je lah ada piti. Mengeluh-ngeluh je lah. Tanggung je tahu. Ada piti ubek. Tak tolok dia ubek masakit lah. Ubek kampung. Tak tolok dia ustaz, tanggung je lah. Sampai bila, sampai bota. Tak apa bota, dia berarti kan pay wak dulu. Ini tu je dunia. Oh, puangai dun sana, tanggung je lah. Kicua tawi wak biarlah. Minjam tak nak bayu dah. Bayi wak kau tulis ada. Sampai bila, sampai tak nawu oleh. Oh laki nak pepe masajid dah, sabar. Suruh tawi. Sampai bila? Sampai umur. Sampai bila? Sampai nyo mati. Kalau tak nyo mati, awak tu dah lu mati. Anak tak sesumayang dah sabar. Suruh tawi. Tak jamu dah sampai wak mati, wak nyuruh dah nyo mak. Dan ni saulah le. Tanggung je lah duit kau tawi. Usaha, sabar. Usaha, sabar. Jangan mengalu-ngalu. Jangan sabar. Dutu nak kamu membuka serugo suak. Anak Nabi Nuh tak masuk ke parau dah mak. Jangan kata Nabi Nuh sukses ke tapi tak itu yang ditagi Allah Ta'ala dah. Ayah Nabi Ibrahim tak masuk Islam dah. Lah. Beda mak. Siapa boleh?
Opak Nabi Muhammad, Abu Talib, Abu Lahab, ndak masuk Islam dah. Bini Nabi Lut, ndak mau masuk Islam dah. Maka usaha nan perlu. Asia saran kalau Ta'ala. Tak perlu di kolon-kolon ni duit kau dah. Usaha je tawi. Sakit ubek. Usaha. Ustaz dan ndak ustaz menanggung dah ustaz. Jangan bercerita leleh. Sesama menanggung je lah awak. Nanam bertanggung nak kan tahan dapat dah mak dah. Jangan cerita nak siko le jatuh ke dalam ayo motor apa dah mak siko. Nan jole pasti wak menanggung masalah. Ndak ada di dunia nan ndak diuji oleh Taala dah pak. Apa diuji kau dengan sakit, ambo diuji lo dengan bini bagai. Dengan puangai bini, puangai anak, ada nan diuji dengan pangkat jabatan di kantor, ada nan diuji dengan susah makan, ada nan diuji puangai dun sana, ada nan diuji dek kawan bagai. Ndak nawo manusia nan ndak diuji dah. Tu apa kesimpulannya? Jangan mengalu-ngalu, jangan sabit dan ndak tanggung le. Sesama menanggung je lawak nak beda mak. Sesama menanggung je. Nah, dan ada je yang curhat sudah kau boleh curhat ustaz. Dan curhat je lah tanggung je lah. Sampai bila sampai mati. Tu nan palo nan godang tu. Masuk surugo ada dek sabar tu. Lah, aki ada ngau dah mak kisah ke. Kau kisah gua, mak kau mengeluh-ngeluh kau ndak elok kau dah. Sakit pinggang dan tu mak, togan lah. Ando apa tu ya? Kau di Jawa kisah kau? Apa kau kojonyo menggoreng apa? Menjual tahu goreng. Goreng rumah di rumah, tu di bo kapasau. Inyo tinggal di persawahan mak. Sudah goreng rumah, tupainya kalau buah. Berjalan kaki sekitar 5 minit. Tiba di Lobo, tiba oplet langganan nomor 8 oplet Dobo kapasau menggali sampai sore. Balik sudah tu jam 5. Kadang abi, kadang indak, tapi kodok ndak abi goreng tahu dulu. Tu kisah nyata go. Lah, suatu hari bangkit apa gole? Tahu sudah gorengnya go. Tiba lalu di pematang sawah di hujan mungkin malam terkelayak apa tadi? Oh beda mak terkelayaknya. Tercebur. Tercebur. Terjatuh. Tersilalau. Banyak le. Tak ada nama ngeroti dah. Berarti nak orang siko kan dia. Lah. Kok bakul goreng apa tadi, abi dek lumpuh. Abi dek lumpuh mak. Dia bisa dijual le. Mermacak lumpuh ke dalam kali. Kono goreng tahu dek lumpuh. Kono tahu dek lumpuh. Apa yang terjadi? Lope dia apa tadi mengolu mupek beleco pak. Apa salah dan enggak ya Allah? Apa dik cini kau duit dengan apa dik susah kau tenan awaknya jatuh lah dan sampai hati engkau ya Allah apa salah dan apa dosa dan enggak aku? Apa ni ketik goreng tapo bakul goreng ambil beleco mak balik sudah tu. Ni beleco je tahu ke? Apa salah dan apa dik cini kau nyo. Balik beletai no mo mak mengolu mupek no mo bersawa. Tiba rumah lotan bakul goreng masuk apa du ganti kain mandi. Tak dulin ada bakul goreng. Nyolabi dek lumpuh rumah ada batato dek lumpuh. Mandi. Sudah mandi kok. Borosion kok duduk apa du biasa sampai duduk. Kopi ada di meja segole. Diminum dia apa du kopi du. Anggap lagi kok kopi kan. Itu ni kok contoh kok minum dia apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kok kopi tawar no mau mak. Sudah minum kopi, di dunia dapat TV remote. Breaking news. Berita baru mak berita angin. Itu breaking news, itu berita angin arti itu. Berita baru. Telah jatuh sebuah oplet masuk ke dalam jurang. Nomor oplet nomor 8. Seluruh penumpangnya mati. Berita baru pak. Nampak dia apa tu? Tengangu apa tu tengok berita. Oplet dan biasa dia naik omanya. Tengok berita mati saudara penumpang. Kalau sempatnya tadi masuk ke dalam lejole matinya rumah. Menengok berita oplet masuk ke jurang tojun ke jurang penumpang mati, apanya pak tu? Untung dia jatuh dan tadinya ya Allah nyenyo. Kosan bokodonya bi untung sudah tu pak. La baletai kosan untung kosan. Beuntung kosan ninyo.
Ndak lama sudah tu dah mak. Assalamualaikum. Salam. Pak, lain ke ha? Ada tahu? Ndak ada dong. Ndak tu dah yang dah pak tu itiak dah ndak ada orang. Lain adonya. Ndak tu dah engkau dah tengok ke ada tadi nak jadi ngalir dan dua. Ke dua bakul kan nampak dong. Biarlah pak, medem boli sodo nyuang cakok mak. Kosan uang dan membolu itiak, kosan memboli tahunya sodo untuk makan itiak Abi tahu cakok sodo bo Cuba boyang dia apa Inyo ndak jadi menggale tahu abi dan inyo ndak mati tu. 3 dapat tu. Tapi nyo lah mengalu-ngalu kalau taklah. Faham apa dah maknanya? Ndak tentu dah awak rasa duit esok pagi ke dah pak. Maka cuma mengalu duit tak cuna tapapu duit awak esok pagi ke ndak joleh dah awak dah. Tu tiada yang besar buik tadi janjan dapat ome sekarang time ju saginya dah. Pokok kunyong aku nang-nangnya lelok tu. Tapi jadi itulah di kanan kau balik. Ome sekarang tenju. Itu dah lu kilo pura kayu kau dulu. Jadi itulah di ke kanan dulu. Jalani je lah duit kau jangan tertumbu ke berlian cu agi kan itu. Aku cuma ngalu-ngalu jalani je lah duit kau dengan apa aduh. Syukuri duit kau pak. Jangan buat sangkol le sonang duit yen. Nan uang tu awak lu nyanyi sonang tu pak. Condo uang berjalan. Kita tengok dah mak ke. Ada kereta api berjalan kya? Berjalan ikut sawah-sawah sodo ko mak. Ku sawah sodo ko. Kosan ko jalan kereta api nananjak. Ampun nyuang dalam kereta api tu. Lo mak lawang turian. Ko lupa lu ti ahi hanyinya. Nyuang dalam kereta api. Kosan wan nanang ko jo di ladang tu mak mandang tungke coba tu lalu kereta dah. Lo mak libik kolen bajajang je kalian tahu ininya. Nan dalam kereta api, nan kojo di ladang, nan lomak nyanyi duit pak. Kau lupa lu tawi. Nan kojo di ladang, uang dalam kereta api, nan lomak dapat bajajang tawi. Tu siapa tu nan duit lomak dah jadi. Makanya syukuri je pun nan kawak pak. Awak tu nan lomak duit kau je. Jadi duit uang lu baca oleh duit awak je syukuri. Masuk kaji dia ndak? Tu tiok. Balik tangkor je sabar je wak duit kau le. Biarlah uang bermotor awak bonda kan itu pokok sampai. Kalau kini kalau mak bonda pada bermotor ke le mak. Jalan buruk deh ke Banginang ke pokan tanah. Bawa bermotor mau 2 jam kau deh kalau di siko ke pokan gini kau. Kalau bonda sejam putih ke nyo. Nonda teman mana lalu kan itu. Mambu je tu lubang tu nyo. Kalau motor nak tahu mur pai lapak gini jalan jangan Sungai Pinang nampak macet gini tu. Sudah tu pokok dulu jalan tol. Tapi resiko ke Sungai Pinang jangan sabuk lah pak. Mangka-angka awak macet. Kadang-kadang lah mak lah nyuang motor deh. Kau ben tadi bonda dan nyuang bonda cina tu nak lah mak motor ke le ni nyo. Ndak pandai bersyukur nombor tu kan itu. Suai dia. Jangan mengalu-ngalu, sabar. Wasta'inu bis sabar. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jangan mengalu-ngalu duit ke pak. Ingat ambo tutup dengan hadis qudsi. Malam yarda bi qada'i. Siapa yang ndak menemo ketentuan Allah duit di dunia ke? Ndak temo edo kulitnya hitam. Ndak temo badannya pendek edo. Ndak temo kau saninyo lahir di Salo edo. Nyo nak jadi wong Korea kau sana juru. Amak tu kau sana jadi wong Cina putih. Cina bibakuba. Akini lahir di Salo kau agak-agak masyuk kete. Tu nak temo edo mengalu apa dik Cina ko kulit dan ya Allah. Apa dik hitam dan kau. Ndak temo edo. Walam yasbir ala balai. Indak kalian sabar dah ujian cobaan. Dan buat kalian sakitnya Allah Ta'ala. Ndak kalian sabar dah. Dan buat anak kalian ndak salat. Ndak kalian sabar dah. Dan buat menantu kalian ndak kerja. Ndak kalian sabar dah. Dan buat harta kalian hilang. Ndak kalian sabar dah. Ujian cobaan ndak kalian sabar. Takdir dan tentukan kalian ndak kalian temo. Fal yaltamis Rabban siwa. Cari dia kalian Tuhan selain darinya Allah Ta'ala. Sajojok-jojok tu Allah Ta'ala ke orang mengalu ke tiyo. Sajojok-jojok pak. Aku jangan mengalui duit ke. Sajojok-jojok tu Allah Ta'ala tu. Tak menemo tu. Oh mak sabik pendek dan ustaz. Mak kata lah mak jadi tinggi Cina kora. Mak kata lah mak lo tinggi tawi ke. Tu tinggi kan nampak mak tingginya.
Ambo asal masuk kau malamu matenggi pak ndak ada ndak telontuang do. Telontuang toi. Maka nan telontuang nu nan tinggi-tinggi ciniko tu nan kodok telontuang do. Lama lah nan awak pendek lah ndak pernah telontuang nu kan itu. Itu nabe mak kata lama. Tu apa lama jadi tinggi Ustaz? Lama jadi tinggi ciniko ko ya. Kalau ada mau tanuang buah tapi jalan ndak kami mampu warna oleh ambil betul nah. Ndak pakai pengolan ambil oleh pak. Tapi kalau ndak tinggi tu mampu ambil sudah tu. Ah itu je untungnya di tinggi ke nya ko. Tapi banyak lo kau sandak untung le. Ah kan dia tu. Itu. Aku jangan ngalung-ngalui duit kau. Hei, kalian jangan ngalung-ngalui duit kau. Lah cuma mabuk dia main game. Usak dunia kau dek game kau tu. Tobatlah kalian ceramah Ustaz Bom-Bom tengok. Tengok download Ustaz Bom-Bom Kampar YouTube. Subscribe jangan sampai nak kalian subscribe. Subscribe tulisan nu nampak dah kalian. Aku iko akun kau akun Maghrib mengaji kau banyak Ustaz Bom-Bom dalam. Subscribe juga. Nak membayu gratis namanya. Hei. Maka kalian subscribe dong. Biarlah tidak kalian tonton. Biarlah orang lain nonton. Pokok kalian subscribe. Apa nama tadi? Ustaz Bom-Bom Kampar. Aceh no ko jo gambar nu ha. Subscribe dong. Kau Maghrib mengaji ko cono gombong masaji gambar nu nama dia kalian. Subscribe dong. Kalau nak subscribe so nak dia bayar dia kalian nak tengoklah. Kau nak kena beda mak subscribe tu ngango je mak je tadi nongol. Apa lah kau ye nyo. Kue jalo gak subscribe kau nyo. Ndak beda mak tu contoh le. Kau ada aku nama subscribe lo malalio kan dia tu. Dongon banyak ceramah situ, nenangi ada jo nambok kobok angit banyak jo dalam tu. Dongon nak kalian suak. Le cuma angit awak jangan Ustaz Bom-Bom tambah meledak kan tu ambo bagi-bagi hadiah leh. Hadiahnya apa Ustaz? Banyaklah. Tapi kini lu nampak malaikat itu. Lah Bapak dan Ibu, dua tu gaji nak banyak dah Pak. Pasti tu tadi sebonto lele jam 21 lewat 41. Jadi kaji kau dua mak tapi bernas. Yang pertama rajinlah menyahut undangan nan kedua jan mango. Dua tu je lah bawa balik Pak Ye lah muantap buat duit kau. Abi awak punya dunia kau Pak. Dua tu je lah bawa balik. Azan beko subuh melompek langsung. Pai wak kali subuh kau. Aman nak kau ya awak kau lu nak do nang kamu bunuh awak lepai lah copek. Isu nak aman nak kau kali. Kini le amannya pai lah copek. Kalau cina Palestina nya mak bom bombardir itu nak isa kamu saji dah. Tu togang dalam tala tuo je nya biarlah kau no bom kalian pokok pai masaji. Sebab Nabi dulu dalam pepawangan tetap solat jamaah. Laisa nak solat jamaah awak dah Pak. Sen dalam pawang je awak suruh Nabi solat jamaah awak. Separuh solat separuh indak. Separuh lakang betunyi nyo doa. Nang depan solat doa. So nang berpawang suruh je solat jamaah doa. Konon lah ndak pawang awak bau doa. Makanya solat jamaah tawi. Dah ngau dak kalian nya. Hei, kena muda-muda dah ngau nya. Dan tembak kalian nak. Dan tembak kalian nak lewat. Di mana elok? Pergi ke masjid kau. Yang mana balik je lah. Ocah kau nak tembak kalian nak. Main game tu mak bunyi tu dia main game tu. Dia gola tu. Hanya nyo tahu ha. Alun leyong makan lan. Tunggu lu mak ni nyo. Alun len. Dan tembak mak beko ni tu je gawat je tu. Gawat tu pergi gini ke Pak. Jangan salah toga le, odon gawat sudah tu Lah, mudah-mudahan bermanfaat. Ambo mohon maaf Bapak dan Ibu. Seboleh 10 sombajai seboleh masuk kepala. Kok adonan terlangsung tadi cakap ambo nan kasau-kasau. Singajo do Ustaz ndak dah Pak. Ambo tompan sodoro nanti ngajo je. Batompan sodoro. Jadi dek batompan cako jadi ndak tapirter mano nan pati mano nan indak kasan le. Tu apa dek balopen sodo dek sayang ambo ke apa doa mak. Ndak oso orang lain sodo Pak. Oso ceramah ke dun sanak doke so. Maka ndak ambo ajuk-ajuk be ajuk do tondo awak la satu hati no monon cini ko. Kecuali ambo pertama si ko mai bau.
Mungkin para lu podo korang ambil beg ikolah memang osos awak-awak je nyo. Maka jangan dulu nembongi ke ambo goleh. Nyambo sayang ke apa doa mak? Apa sayang ustaz? Sesama di dunia, mudah-mudahan sesama masuk dalam surga. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kau ada nanti singgung ada naya, tak ada turun dalam penyambutan kau. Banyak tua-tua dulu. Masya Allah, lidah kau tak bertulang kau Bapak dan Ibu. Bisonya kala biso podang ego. Kalau podang melukai tubuh, banyak ubeknya betadin, banyak je nyo. Solat banyak je nyo. Bisa dipanggang pakai minyak tanah, sehat insyaAllah tu. Tapi kalau lah lidah melukai hati, kemana ubek kan dicai? Ubeknya minta mohon tu Bapak dan Ibu. Jadi bayar ambo bersalah, ambo pun tak ambo bayar pak doa mak bersalah doh. Sesama tak mau bayar bersalah awak doh. Insya-Allah bermanfaat. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ko diberikan umur panjang, umur ketaatan, rezeki muwah, duit tonang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa nan awak buat lancar. Amin. Anak-anak awak rajin ke masjid laki awak. Amin. Mudah-mudahan kampung awak go barokah, turun rahmat. Amin. Apa nan dibuat nyadi, amin. Apa nan ditahu sukses, amin. Usaha lancar, proyek melatui, amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Tunggu lu mak berdoa awal lu. Insyaallah. Tunggu dulu. Gua abi kau tunggu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ardh ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa li asatizatina wa li muallimna wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء والبواء والربا والزنا والخمر والميسر والفحشاء والمنكر. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Rahman. Cintailah mereka ya Allah sebagaimana mereka cinta dan sayang ke kami waktu kami kecil ya Allah. Ampuni jodoh saudara tua nenek kami ya Allah, para guru-guru kami ya Rahman, orang yang berjasa di negara ya Allah, para pemimpin kami ya Allah, dan sanak kami, karib kerabat kami, saudara-saudara kami ya Allah. Bangkitkan semangat ibadah kami ya Allah, semangat kami ke masjid, semangat kami wirid pengajian, semangat kami membaca Al-Quran, semangat kami beramal soleh ya Allah. Bukakan pintu hati kami ya Rahman. Kami yakin dan percaya kami takkan selama-lamanya hidup di dunia kau ya Allah.
Lancarkan usaha kami ya Rahman. Muahkan rezeki kami ya Allah. Jauhkan negeri kami dari segala bentuk bencana, musibah, malapetaka. Anak-anak muda kami bentengilah mereka dari narkoba, judi, khamar, zina. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang akan menolong agama Islam ke di masa yang akan datang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa nama channel Ustaz Bom Bom jaga? Ustaz Bom Bom Kampar. Maghrib mengaji je. Dah. Lepas mak waktu pas saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.